Zamislite kako vaše krastavce rastu tako bujno da loze prekrivaju cijeli vrt, a plodovi hrskaju na svakom zalogaju puni svježine i energije. Sadnja krastavaca postaje prava avantura kada im date prirodnu prihranu koja ih tjera na brzi rast. Danas ću vam pokazati 3 sastojka koje ćemo dodavati po redu, pa ćete vidjeti zašto će vaši krastavci postati pravi šampioni obilja i zdravlja. U pola litre tople vode dodajte prvi sastojak, tako da stavite žlicu zobi u mlinac, usitnite je u fini prah i istresete taj samljeveni prah u vodu. Zob donosi silicij i blage ugljikohidrate koji krastavcima pomažu da razviju snažne stabljike i duboko korijenje. Zahvaljujući tome biljke bolje podnose sušu, a plodovi postaju hrskaviji i slađi. Obećavam vam da ćete se nasmijati kako je lako postići tako dobar rezultat. Ali ovo je samo osnova, jer jedan sastojak koji dolazi kasnije čini najveću razliku u brzini rasta i broju plodova. U tu istu smjesu dodajte drugi sastojak, tako da ubacite jedno 100 ml piva. Pivo sadrži šećere i vitamine B koji hrane korisne kvasne kulture u tlu i daju krastavcima dodatnu energiju za cvjetanje. Ono potiče brži razvoj loza, pa berba postaje obilnija i veselija. Pripremite se na krastavce koje ćete jedva stizati brati. Pretplatite se na kanal i lajkajte video kako bi ovaj veseli recept stigao do što više vrtlarskih entuzijasta. Sada dodajte treći sastojak tako da ubacite jednu žlicu nim praha u pola litre tople vode. Nim prah djeluje kao izvrstan prirodni repelent koji sprječava pepelnicu i plamenjaču, ali i sve štetočine poput lisnih uši i puževa. Vaši krastavci bit će potpuno zaštićeni na prirodan način, a lišće će ostati svježe i zeleno cijelu sezonu. Sve zajedno dobro promiješajte i ostavite da ostoji par sati, da se sve hranjive tvari lijepo spoje. Zatim procijedite tekućinu i dodajte još 2 litre vode da dobijete blagu i učinkovitu prihranu za vaše biljke. Koristite ovaj prirodni napitak za zalijevanje svakih 15 dana, dajući otprilike 300 ml po biljci i uživajte u hrskavim krastavcima pune energije. Podijelite ovaj video s prijateljima vrtlarima, neka i oni imaju tako uspješne krastavce. U komentarima napišite želim i poslat ću vam jedan odličan trik kako da značajno ubrzate klijanje sjemena. Hvala vam što ste gledali i pozdrav do sljedećeg savjeta.